Pamiarsa rahina tumpuk landep, nepet kemargiang nemonin rahina sanis cara kliwon. Pindah ke sembah pangubaktian majeng liang pasupati. Sekadi sane mungguh ring tatamian Bali, tumpuk landep medue semerti nincapang pikayunan. Ring sejeronin nampenin alikan zaman, turba perkanti ring tengahing penglimbakang iptek. Krama Bali ake pisan maderbe tatamian lur sani mapaiketan sarang rahina tumpak landep. Sili tunggilnya ni sekadi sani munggaring lontar sundari gama niwat tantu pagelaran. Ringgala puniki tios keanggen landepin idep utawi nincapang pikayunan. Munggu ring lontar inucap ngawadarang indek para dewata ni tahang ngedunang sistem pengetahuan majeng krama. Anutin teologis perindikan inucap nyinayang. Krama Bali duk saking rin sampun ngelimbakang penguruhan. Melarapan kewentenan produk-produk wiaden sani mapaikatan sarang teknologi. Tujuannya nih, wanta nek tegang kauripan, sepisa nampenin alikan zaman, antuk nyujur kauripan sani rayu. Tios punike nincapang pikayunan taler matutujon mangde krama side negepang pikayunan kritis, ring sejeroning nampenin alikan zaman, antuk ngelintangin kauripan. Juliana, Bali TV.